Gipidang sa bahay pi shikikubor jong kajwai diocese media. Kum shibenta na kajimbang kreb an rakhe ka platinum jubilee kabalang Catholic pamrakamai kala pelongi ke program bapher. Menta ka singi ke khalai tirik risau arjar arpulai ki parabangai jong kabalang shnong pamrakamai kila pelong da kajing yai program nado na shnong pamrakamai hado ha Divine Mercy Retreat Center Larambai. Hagan kajing yai program ki parabangai nado kilong kpa kilong kme ki samla pat ki khana borit kila yai da kajing riblai da kajing ruai ba da kajing duai kum kajing duai rosary bakhoj bat kajing duai kajing isnai jingblai agan kajing yai program ki parabangai kila yai lamba kashnong pamra pai thlu mokhab hado bakinda poi halat rambai bat andala poi halat rambai la pelong ya mas bakhoj pat kum juro ya kasakar manjing penyesuk hak babun ki pai riungai kila yo ban penyesuk yalade bat ublai lapun kut ya kene kajing yai program da kamas bakhoj hak bai Father Ivor Dennis nangba parish priest kalar bai ipala terwai ka kenya ka kriam pan kajing rap ni blai toy kun rap an ko do ikabalang pamrakmai agini por pengkre na ka banta ka platinum jubilee Om tan kata ngikmen ru ha ke ting janjar da patip ba ke ting janjar ka pemi ya ke ting yai sa sata ba ke ting yai sa sata kamen sen ran ba kamen sen ran ba ya ke ting karnan apa yang ni kemud yo ban yang kata ke kmen ni Hagawal em itu syaitan, em lagi program dan lama ini, kecil kena kata. Hei, perangai yang berperan kemana? Dua penggerak yang bersekrol yang ini, kecil wan sampai kecil rap, kecil wan kecil ai, nyapu sansen. Sakat tu kan ini nahi dapat dapoi kecil pun menawan. Tolong betul lagi iman rani, tuhi yang hima utume abalak sanang i hangi kisan i da gajing suk jiklan jing to jing gajing maya da gajing slar da kelam i da gajing perchan yang da gajing sok chik chhan i nang mo da gate yo ya gajing kuman agniga sgi pukut ya kabati mencukupi asal tarik bu berapa bagaimana tarik ini baby untuk kecil kelam dan kelam ho kecil kelam kita kecil pencak orang ini nama usul yang usul tan tahu, kita tahu itu lain. Ini harus